Tako je bilo na godišnjem koncertu Kuda mladost u Palama, a nastup One tri, tako se zvao, u Banja Luci je nedavno oduševio publiku. Jedna od one tri, Maja Tatić, jutros je gost u našem studiju u Banja Luci i najavljujemo naravno novu Majinu pjesmu i novi spot. Pjesmu ćemo čuti nešto kasnije, a sada da vidimo i Maju i Karla i čujemo njihov razgovor. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav iz Bijeljine. Dobro jutro, još jednom iz Banja Luke. Tako je, kolega, evo jedan zaista predivan povod da ovoga jutra u našem drugom uključenju ugostimo Maju Tatić, naravno poznatu Maju ne treba nešto pretjerano predstavljati. Kao što ste najavili, povod nova pjesma, novi spot, a naravno sve detalje o ovome reći će nam upravo Maja. Maja, dobro ti jutro i dobrodošao u jutarnji program naše televizije. Dobro jutro tebi, dobro jutro svim vašim gledaocima, a poseban pozdrav Daliboru i Ivani. Evo jedno mahanje iz Banja Luke i veliki poljubac i zagrljaj za Semberiju. Stvarno drago mi je da sam večeras s vama i da ću podijeliti ovako jednu lijepu stvar, a to je novi spot i nova pjesma nakon 8 godina. To sad izgleda mnogo. Evo baš 8 godina. Zašto baš u toliko dug period? Pa nekako me život odnio na neku drugu stranu, prioriteti su se okrenuli. Taman kad sam trebala da promovišem drugi album koji je izašao krajem 2008. godine, onda se desila ta trudnoća. Ne kažem sad da je dijete razlog tome, ali nekako jednostavno je tome se treba posvetiti. A naročito kad ste u nekim godinama kao ja, kad uletite u zadnji voz i rodite dijete sa 39 godina, onda normalno da se prioriteti malo pomije, znači prvo dijete i familija, onda muzika i sve. Muzika je uvijek bila tu, a onda nakon 2011. godine sam također i zaposlila se kao muzički urednik u produkciji RTRS-a, muzičkoj produkciji, i onda smo počeli da stvaramo neke lijepe priče, izbacujemo i pomažemo mladim muzičarima i mladim iz Republike Srpske. I to je zaista satisfakcija velika kad vidiš da nekome možeš da pomogneš na bilo koji način, pogotovo u današnje vrijeme jer je zaista teško, sve košta, moraš da obiđeš sve gradova i sela, moraš da obiđeš sve televizije, radio stanice, da se potrudiš da nekako pjesma dođe do svakoga. Tako da treba i rada i truda, a eto, hvala Bogu, meni to trenutno ne treba, ali treba opet da zagrijem, što kažem, sjedište od auta pa da obiđem i takako Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, Boga mi je region, ako Bog da, tako da i da podijelim ovo što imam nakon 8 godina. Evo, pjesma nosi naziv Sve poruke tvoje. Evo, može li par detalja? Tu je zaista jedan sjajan spot, evo ovako. Jeste, spot je u produkciji RTRS-a rađen. Moram se zahvaliti Igoru Đuroviću, koji je montažer, koji je zaista imao najveći dio posla da uradi. Branko Lazić je režiser koji je zamislio to, a ja sam dala inicijalnu kapsulu zato što sam rekla da želim da se u tom spotu nađu, jer je Jadranka Stojaković autor muzike i teksta, da se nađu te njene slike i grafike i da nekako taj spot bude kao neki pečat jednog vremena, da ostane kao neka životna priča, a opet moja pjesma koja dijelim i svoju emociju sa publikom. Tako da spot je rađen onako polako i baš onako temeljno da jednostavno oživimo i pokušamo prenijeti, znači, riječi pjesme o publici, tako da mi je drago da je, baš sam zadovoljna i srećna što ništa mi ono ne smeta. Uvijek mi je nekako bilo sa tim, recimo, drugim albumom, bilo neke stvari koje mi nisu bile onako po mom čefu, ali nisam uspjela prosto da odreagujem na vrijeme, tako da i nisam uspjela da promovišem na kraju krajeva dovoljno taj album, ali evo sad ima dovoljno vremena, djevojčica je malo narasla, Lara, tako da evo pozdravljam ovim putem i imam vremena dovoljno da se sad posveti malo promovisanju nove pjesme. Evo, Jadranka je čula pjesmu i reakcije su bile pozitivne. Drago mi je da je uspjela da čuje final. U jednom od putovanja producent, znači jedan od najboljih producenata na Balkanu, mogu slobodno reći, Mahir Sarihodžić, koji je uradio aranžman, Long Play Studio, u nekim našim druženjima i prolasku kroz Banja Luku, kada su dolazili da vide da posjete Jadranku Stojaković, Mahir i Maja Sad, njegova supruga, naši prijatelji. Jednostavno ta priča se rodila da ideja da uopšte napravimo pjesmu i da damo, što se kaže, aranžmansku palicu upravo njemu, jer zaista on radi sa velikim facama, što se kaže,
i sa jako dobrim muzičarima koji su radili i svirali na ovo isto također na ovoj pjesmi mojoj. Borjan Milošević na basu, znači Mahir Sarihodžić Hemond klavijature, Maja Sari pjevala prateće vokale, hvala je na tome, zaista njen glas je predivan i zna tako lijepo da složi te vokale. I Muris Varajić koji je neki dan dobio čak i Amusovu nagradu, Amus Asocijacije zaštite autorskih intelektualnih prava, koji je dobio nagradu kao najbolji instrumentalista, album koji je snimio instrumentalni na gitari. A ujedno ga je Jadranka jako cijenila, čula njegov rad, slao je neke snimke upravo prije izdavanja albuma. Tako da je to sve jedna životna priča, topla, koja je uvezana i jako mi je drago što smo eto konačno imamo taj final i sad ga dijelimo sa svima vama. Evo, ovo je nekako povratak tvoj na muzičku scenu. Evo, malo da se vratimo prije par dana, upravo evo, Dalibor je spomenuo prije ovog našeg razgovora, koncert One tri, kako je to sve prošlo, kakvi su utisci evo sada? Tako sa jednim osmijehom ogromnim na licu pričam o tome i kažem, jeste vi čule One tri? Jeste li čuli za One tri? Koje tri? Pa One tri. One tri, jedna od te tri sam ja. I pored mene moje velike prijateljice i sjajne pjevačice koje ponovo, da tako kažem, negdje kao i ja vraćaju se na scenu. A ako Bog da uskoro ćemo, evo da vam kažem da uskoro i planiramo i da snimimo čak i pjesmu jednu zajedničku. To je znači Ceca Vidović koja je vokal, ona pjeva tu staru narodnu muziku. Mislim, pjeva ona i novu muziku, ali tu staru narodnu i sevdalinku pjeva tako da je to, ne znam, da vam ostane onako vilca dole na podu. A Ružicu Čavić također poznajete. Oni koji ne poznaju da se prisjete, Ružica je sa ovih prostora, inače je rođena na Manjači, odrasla u Novom Sadu. Izdala je baš jedan album koji je bio onako Sve ja to poštujem, ako se sjećate hita, pa je obradila pjesmu Mito Bekrio koja je bila jako slušana, duet sa Željkom Samardžićem. I onda je nekako isto tako neke 2006. godine posvetila se porodici, odlučila da se posveti potomstvu, tako da ona ima dječaka, tu su negdje 2 mjeseca razlike, Pavla i Lara. I sad smo nas 3 od marta mjeseca nekako udružile snage i rezultat toga je bio koncert 7. decembra u Banskom dvoru. Tražila sam mjesto više jer smo mi na tom koncertu dali nešto više od muzike. Znači dali smo jedan dio stand-up komedije, jednu iskrenu životnu emociju pričajući o običnim stvarima. Bilo je tu malo imitacije, bilo je svega. Znači pokazali smo ono što nismo imali priliku da pokažemo do sad, a opet uz muziku jako dobar bend. Tako da uskoro repriza, početkom februara planiramo, Boga mi, u Bijeljinu i to ubrzo, ako Bog da, tako da baš se radujem tome da ćemo podijeliti takvo nešto što je više od muzike, da tako kažem, i sa stanovnicima Bijeljne i okoline, ako Bog da ne dođu iz Brčkog, to im je tu blizu. Siguran sam da će doći. Evo još samo za kraj, Majo, pošto nemamo mnogo vremena. Sljedeće godine 15 godina od nastupa na Euroviziji. Evo, kad bi ti se pružila prilika, da li bi ponovo išla na Euroviziju? Jel evo možda ako ne bi, zašto ne bi? Kako ne bi išlo? Mislim, to je jedno iskustvo koje mene iz neke anonimnosti potpune, jer tako me život me odnio na ta famozna Kanarska ostrva 10 godina, pa sam odjednom ja isplivala ko je sad ova Maja. Kad sam se pojavila na Eurosongu i počelo je tako, dobro jutro, srce mi se smiješi, a sad nastavljam sve poruke tvoje. Išla bi na Euroviziju i ti kažeš 15 godina, joj nemoj, još je 14, znaš, čekaj da prođe Nova godina, će biti 15. Sad smo pričali upravo prije programa da nekako kad bi tu jedna djevojka sjedila od 15 godina, ja bi rekla, evo vidiš, to je čitavih 15 godina prošlo. I ja bih ponovo išla, zašto da ne, svakako, i svaki put bi išla i ta pjesma je nekako moj, kao neka lična karta, čini mi se. Odlično. Majo, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu, ovako rano ujutro, i želim ti mnogo sreće u daljem radu. Nadam se da se vidimo ponovo opet s nekom drugom prilikom, lijepom. Hvala puno na pozivu, pozdrav još jednom svima u studiju, Dalibor Ivan i poseban pozdrav i evo uživajte, nadam se da ćete osjetiti sve moje emocije i tekst i muziku Jadranke Stojaković u ovoj pjesmi. Eto, dragi gledalci, bila je to Maja Tatić, sa ponosom možemo reći, banjalučka pjevačica koja je nakon 8 godina izdala novu pjesmu, novi album, odnosno novi spot koji upravo gledamo i slušamo u nastavku. Znači,
Sve poruke tvoje mirišu na ljubav. Osmijeh na kraju podsjeća na tvoj. Da li me još voliš? Ja ne pitam više. Osjećam da želiš biti samo moj. Odavno umorna od istočne kiše, moja duša želi tugu da izbriše. Da li te još volim? Ti ne pitaš više. Još uvijek se nadam, na licu ti piše. Ne odlazi, molim te, moja te ljubav neće voljeti. Odvedi me bilo gdje, niko te neće tako voljeti. Sve poruke tvoje mirišu na ljeto. Sunce je tvoje, a mjesec je moj. Da li te još volim? Ti ne pitaš više.